Shim ka number July. Kaban Rius pa Sao Husao. Henrius pa Sao Husao. Kajing puli na kita katong u Ezekiel. Nga utray kinran, ngan kili ya kijintep jangki. Ngan sasay yaki, bat ngan sayalam biyang yaki, siya kari Israel. Anda ngan kili kijintep, ha kibalatep e kibriyo janga, bat asay yaki siya ba, kinsatep, bangalong utray. Ngan sa buong ya umansim jang mga haki, ngan sa timbiyang laki, bat ngan sa ay, bakin siyang hakari jang kihi. Hangta, kinsatip, banga, utray, ngalakulan, bat ngan sa pindep. Nga, utray, ngalakren. Kaktir, ublay. Kasemua lingkot. Melang press phone play kain. Melang press phone play kain. Kesang ramon jangpa. Melang press phone play kain. Kapwa kelang kaburang haupa hauko tanau sing mako. Melang press phone play kain. Shim ka number jingwai. Kaban rius pa sao punyo. And rius pa sao punyo.
sim jome. Iduai haupa, wala pha sim ngol. Manra etik shai mai, ani do no jogi. Long bala terbu meu trai coba jing shai. Baro jing thao kingu kidem ya me. Laga jing ni pak pun jome. La pendap ek perthai laga jing shai. Jing ba jing ai jom sim jome. Wahai jing shai jome kan palang ha kabalang. Nakabor jom sim baku jome. Isenran kila kemau tindiang ek jing kai jisu. Hesai yang mensim jome ha kabalang. Makan batrem dia kata ke jing shikai. Jing shai jom jai penrel. Jing shai itu kibatan ha jing dong. Play kita lo jogi. Kinla andang dia be play basisha. Buk pa jogi. Tungin ya duai. Kublai, meu papenyat yang kejengin jogi dah kejeng start pat kejeng ie. Tuweng tu kandat no nangi yaki ki papenjat yangi. Batuai hangi tang yaki ki papentoy. Bat pen phai yangi. Dau Chris utrai jogi. Amen.
Halo, cek, halo. Kini kalau kita kerpat, ya kita volunteer sebaro, kumjuk ru ya pipai rungai, kadang menu bapang besdom, kadang medical team yang tahu office jang seng samla. Kumtala kerpat di volunteer di official baro, jang Paris, ada pidan kino bapang besdom, kisah penyelam kita office jang seng samla. Di mentakas ngiru ya kijingnya niam jungi baro angin saring live telecast kumtala kerpa depi kin subha punya sementa ya kijingnya niam dak kijing rubleh. Shim ka number jiwai ba ars pa san pausa
Allah lakar pa volunteer sumatin pa ba si sakman magi jaka kidang bun lakar pa lem ni volunteer suma pa yang pa ba sakman magi jaka kidang bun ai la di wan slam kin sang sedin tes kawairu jingkar pa matapi lak ino badan bapang basdam kadon ka medical team po office jong seng samna kesumhal ialam setu Shem ka number jumpai kaba arspa nyo posan Thank
Chim ka number jwai balai spa sao tho lai. Lai spa sao tho lai. A very good morning to all who have come for this celebration of the 100th anniversary of Marian Procession in Khasi Janja Hills. In the name of Malai Parish, together with all the faithful and especially the Parish Pastoral Council, I stand here to welcome all of you, especially the guests and invitees, dignitaries who have come for this celebration. I welcome especially Father Provincial, Father Paul Olfindro,
Provincial of Silesian Province, who is the main celebrant for this Eucharistic celebration. Welcome, Father. I welcome all the representatives, MP Babinsen Pala, and all the MLAs, MDCs of the state of Meghalaya and Khasi and Jaintia Hills Autonomous Districts, councils who are here. Welcome to you all and have a pleasant morning with us for this celebration. I welcome all the priests, religious brothers and sisters who are here. All of them, especially those who have come from far. There are from Kolkata province. Welcome, Father. There are some from Bombay province. Welcome for this celebration. Welcome to all the sisters, the brothers who have arrived, and as well as those who are still on the way. I'm sure they'll have a safe journey to this place when we honor Our Lady. Welcome all the officers of different departments of the government of Meghalaya. Welcome to the police departments who have rendered especially helps for this smooth function of this day, especially in the afternoon for the Marian procession, especially the officer in charge of Malai Police Station. He has taken such great interest and hard work to arrange for the smooth running, smooth functioning, especially of the traffic in Molai and other places also. I welcome the media persons who are here right in front of me and also elsewhere who have come for this and cover this program so that others also may benefit from this function of ours, the Marian procession. I welcome the choirs, though of our own parishioners, yet I feel privileged to welcome you. Welcome. I am sure your singing will add devotion and solemnity to this celebration. In case I have forgotten someone, I take this to welcome all of you. May our Blessed Mother, Our Lady, have her Christians, intercede for you and bless you all. Hakakarteng jong kaparish Molai Barakaway Kamtam Kidkot jong kaparish Pastoral Council Kiperpenget Ngayang ini bentang subhaya pibero. Banyak hilang ya kajeng dak shis pasnem jong ka procession Maria hangni hari Khasi Jaintia jungi. Ai klei kamtam ya kinong nikmat jungi kibadan hangde kiba nikmat ya kajela jungi sya sarkar pedang berkumjuru sya Delhi berkumjuru hangni po ka jela ka jungi KMLA KMDC berkiwikwiru. Apyang subha ya kipadar kibadan hangde ya kisisar kibroda kamtam kidan kipadar kipawan nadu Kolkata kidan katu keningut kipadar kipawan nadu Bombay pat kumjuru ya kibadan hangde hajan apyang subha ya kipadar nah hakade ka masuk huai pat kumjuru sibet ha ka procession Maria ka jungi apyang subha ya ki officer jong ka sarkar Meghalaya ki tenat prepare kiba ledon rangkat pergi ha ke dikopor na ke benta ke di ke jumlanyam ngapdang subharu kamtam ya ki media kiban sapen I ya ke di jumlanyam baro shisi babaro hi ki pa jumlai hakalang kari Khasi Jaintia bashabalu kin yo I ya ke di jumlanyam kabang le ha ke di jaga Sahisian pat ladang lakum klet yanu ngapdang subhaya pibaro syakani gejalaniam tu kamaria tiusti kan yang salam nak benta jungi kenang ba nangi inang la bersyakri yau blai ha ka jing jungi kebeman nakasi sahisian ku blai ya pibaro subhani yang mubarak.
Akan ketenguk pa pada kun pada men simbakui. Kau jingai jang try jang you Jesus Christ. Bar kau jingi jang play. Lama kecing selong jang men simbakui. Kendan ringkat bat pi baro. Kau kena menyumbrai dai kendra. Walau kau ingi krui hang ni, ban yang saki yang keciki kejengu. Dari negapor ke bambangi siang ingu idam yu, ik kampula ke bambu lele, hak kecingim jengi, kerpange hak khana pateng, jong kecingdap cispa senam, jong kikun jong Don Bosco bakiyeng kesem solution Don Bosco. Lawan saya ni kedong saya dalam mengi ringkat bar kami bereng jongi kami bereng kelawan shua yangi kini ke stasiun kini ke durmat ke bagi para salvaturen ki berletiet na Trento bar kini ke stasiun ke mamaki kawan ra bat kador ringkat bangi badai yang tu si kat lai tarik Januari Nicola Lengkot siajak naispa arpuar hagbau Louis Matthias bakakan hon jung sipongut kharwingut kelai dang seying mani waran halaim krak oi kai mani kam dan syu benta hang khmat kai mani jaduan wei ni ki berda ui yakni ke staju wang Father Louis Matthias ka kami bereng kawan syua yangi kami bereng kelawan shua yangi magriga staju jong kemaria kana Pakistan hoy ki fara Salvatorian bat ki fara Jesuit ki ai ni kerteng jong ni staju grege kasim jong ka apostle handai andalawan ki solution bakiong kani kadai ka staju jong kemaria university ko maria no Pakistan ka Don Bosco hi tei yake mingba haturin te hang tahi ki ong to kamlei ngin pen kalano ingin kerteng na kasim jong ka apostle sya kamaria kanong Pakistan na takrao kani stasiun beran hadu menta kamangi kwan hadu rataba kami breng kadon ringkat bangi kaya don ringkat bangi bahari tu sihi baro kharwingut ki dem krop hakmat kani stasiun bagong ko maria ya kani kadong setalam bingi ni IT happy hatu sihi IT ya ka dong setalam bingi ha kakti jong kamaria thesti hagaba ki kon Kristen Katolik kiram don tang sang hajar sispa andre penyungut hagadong setalam bingi ki sang Katolik berkamaran stibat kalale pun ki kampala shu hagni dong setalam bingi ringkat jing trei lang jong ki lingdo baro ki reunion tewisang kerpang ki katikis ki rangba balang ki tu belai aswa jingi kun semak la yang kelang yang ni kadang setin mengi bedara syani kuwo ha jong trai Jesus Christ kita ra wing ngu idam sya mengi ye berita kenda pula aingi kat mebreng baklaya sa jingi bakanang ya sa susu na kabenta jungi tedin ke bor government ko para siwa mengin kinya ni ke kriya magni ke step bengo bedam yo berita kenda bagi jingmu per ke mengi don hagni ke bor tungin dam la ke jong ke kli saisian kum ki khun badak dak pop kesang kelat ketam guna ke jing buka bri ke mengi le man ke kliman in parma no brei try kan ran kum kawai ke kurblai ke yeng kesem mentakai ni nyapan malang baro nau blai ukwa nau blai kun boleh mensim kun ban ma iki pop kesem jungi baro ngapla
Pray badan bo baro unis nengi. Barang maaf dah kipap jengi. On yalam mengi syakacik embam jekut. Amen. Ngene duai kerpang ha kini kejeng penyaya kres na kebenta ki barakesi kha jom ki menta kasni i Richmond Soshang ni ke Nelson Dakar Kintius Jingsuk Nong Kenri di Fankon Karla Vendra Maulong Amos Kari Paswet Ibalari Hun Sun Oblei Trakran Kurku Kurdo Yaki Idwai nak benta ke jengkot jengkiak Jong Elisa Mary Jirwa Brian San Jirwa Kayeng Kasem Jong I Edis Marbanyang
Pak Tobias Marbanyang, kejengkot jengkia jeng babu Marcel Lamare, nakabentai Isala Ai Lundo Nongkenri, Flavindan Lundo Nongkenri, Liliana Lundo Nongkenri, Yohanes Lundo Nongkenri, nakabenta Iwanda Plus Yemli, Bidang Rukable Trakira Kajingu, Jong Kayenga Sam, Haganisika Jong Larisha Matau, nakabenta Kajungur Kukurdo, Kiba Evans Nisha Patau Liopidang, Duaru nakabenta Kajengja Thai Pamjukut Kamisim Jong Itai per Wat Kar Nakabenta Kajeng Temu Bakerpang Jong Lauren Bekar Rosemary Nongsit Virginia Kargomar Jonathan Nakabenta Kajeng Kajengkia Jong Nazrin Nongsit Felicia Dekar Nakabenta Kajeng Temu Bakerpang Jong Banalari Wolkars Bakikam Kijam Kinyai Bek But nakabenta kajung tuwa babahajong Alan Soishang bakihinmen kipara. Go play baran bo boro, topan longi bandaki da kajing rew play bachirham, ya ki kisi jongka jinkman, ya ki bangi raki ekapura mutra balabipan, badia kata kabangi pen mentah kajing laniam. I begin laban pin shabar bor aki kamba ngile Dau tra jangi Jesus Christ kun jumi obey masin charing kavran mi hakajilang kawai jong man sim bakui way you play junam la junam komen kepada kebenta bangin siap ya kertin ke jong play Masa kerana ni, kemudian kau nak kikam jang kau puasa. Wakumno, Paulus, Barnabas, bat kue kia puasa kia lumlang, bandrai kue kecingrai kepada kami, kedai kia sono kecinglang kepada kau, ha ke balang kepada ningkong kepada seng hal tu kepor, ringkat kepada Petrus. Nanti yang serwai ke sam, ribuan kepada jubah, ya kedai kecing pulih. Hari kita apa ni sesengap, pat ya ke jing pulih nak kitab jing penpau de hangni ke wa kumno rususu u Yohanes un sapatai ni yang kita ke kam ke khautam ke bau mensi mukho un sedar ringkat ha ke balang bau sapet penbiang ya ke balang ke bau Jisu hiula seng ha ke pertai hari kita paling sengap ya ke gospel jong Yohanes wa patai ni sapang ke jingi bat Kikam kebau mensi mukoi on caai hangi. Ini skap ini jempoleh. Kejimpule nagi kam jong ki apostol. Hagi to kisni na don ki brew ki balawan na Judea baglas dang manikai ya ki prabange. Lenda pisha otshare kumba hukum ka ain Moses henomla ban la im de habau Paulus badu Barnabas kila ujor tinge bad kila Yesaya bad ki shapang gani layrai bau Paulus u Barnabas bad kato kaningut ki wai bad ke lejeu sa Jerusalem ban yakin do yaki apostol But ki demen kisan shapang gani kakam. De kalalong gabay bet haki apostol but ki demen kisan. Lembat ka balang baro kaway. Banje ya ki ramba na pedeng jongki. But ban pa ya ki sa Antioch ringka badu Paulus badu Barnabas. Kila pa ya Judas balakot Barsabas, bat yau Silas, ki ramba bat paukmat hapadeng ki prabangai, lembat kane ke siti harum. Ki prabangai, ki apostol bat ki temen kisan, ki ai ke jingkublai,
haki parangai kibana ki gentle kiba syong ha Antioch ha Syria bat Cilicia na marba ngilayos ngo badon katu kanengot kibreu na pedeng jongi kibala penkul mar yapi daki den jongki daga penkuslai yaki jingot jongki walangim semla betha yaki kala ibet yangi ha ka jing dolang ban je yaki rangba ban pha yaki shapi ringkat ki bae jongi u Barnabas bat u Paulus ki breu ki bala kendo yala ka jingem nagamenta jong dry jongi u Jesus Christ de kumta ni pha shapi ka u Judas bat u Silas bakin ya tu api dalari yaki jo ki a dakakte naba kala ibet how men sem ko bat hangiru ban ompet ket ai happy palat yakine ki badon kam e ba bhenkin dia nagata kabalat turwa ha ki blai thau bat nagasna bat nagata kabalat pnia da kabal shukruai bat tu kiar nakur kom mi koi kha bala adong ladahi sumay ladi nakine ki ai pin le bha shibon kuble kapten jamutra kasam kabandriu hinyo kanamba hinyo spa san po an hinyo san an ninyarwa yak antifan kabaningkong His name is Bunyani.
jing puli na kitab jing tempat hau min sim wangel ulara rengai nga shau lumba ubajrong shibun baula pedi hanga ya ka nongba ko ke Jerusalem ka bon yar na bene now ble ka badan ya ka buram jong ble ka jing phalang joka ka long ku mu mau lenai bako dotam ku mu mau jasper basmur kum Kristen ka dan ya ka kenro ka bahe bat ka kinjang lem bat khat ar khadam bat ki khadam la ap ki khat ar mud ki angel bat halor ki khadam la tho ki kerteng jo ki khat ar jai khun Israel shapang mi ni dan lightly ki khadam shapang shate dan lightly ki khadam shapang shate dan lightly ki khadam bat shapang sepni dan lightly ki khadam bat kenro trong kan nomba ka dan khat ar tli ki mau nong ri bat haki la tho ki khat ar ki teng jo ki khat ar ngot ki apostle jong khun lam ron bat ngam shimi temple aa hak nong ba na ba temple jonga ka dei dry lay ni bor bro bat khun lam ron bat ka nong ba kam den kam ki ka si ni unai ban ai jing shai ka namar puram jong play ka long ka jing shai jong ka bat ka sharak jong ka udai khun lam ron ka tien jong try Gospel bakhoy kat kumo Yohanes ha kata kaporo jisulo ang halagi sanran Lada uno I janga unsumaria kaktin chonga bat upa chonga un I jau bat ngin yawan shong shau tau bang ngin shong ne pat u uta ubam I janga sumaria kaktin chonga bat kaktin chonga Kaba pios ngeu kamlong kajonga Henry kajong ukpa ubala pa yanga Ya kine kie ngalaya tu yapi Kat bangadang don bat pi Henry unong pentengen umensim bakut Yau ba ukpa un sapa haka kerteng jonga Un sahikaya pi na dong syadong Bat kun sapen kan mau hapi ya kata baro kabangala ya tu hapi kajing suk ngai hapi kajing suk chonga nga ai hapi nga ai ya ka hapi om kumba ai kaperthe wat sha ba en pen kuslaya kidonut jompi
Lemnesha bakin septim Pilayos ngeu bangalayatu hapi Bangan lejno Henrengan sawan biang syapi Lada pila iye janga Pinjin dalakamen Namar bangala lej syaupa Naba ukpa ulalong kam krau ban yanga Bad menta Ngalayatu api haswa bakanjia Kenang ba enda kawanjia Pintu nge Ka gospel jong utrai Kemudian kepada Kekin jomblai kemudian mengilaskan hagnesi kasih utrai pasca kebahan real baru dengan tayo kebahan khaduk kebahan syamtiyo in rompat sya ke jingmipat jo ke jingkiu jong jisu nang tapan ke jingkha negasi kha jong kebalan Katolik ke Pentecost Kini kama kebarang menangasi ke aini kenti kima sodnat kima mangi nilai puson hangini isi kerpang na gospel jong Yohanes bag menangasi regal nong kama katsau kawai rap sisai ngai pi ban puson yak eike ke jingmaya kama breywale ha ke jingim jingi berkerpang ha ke kebebeng kama mangan rindol kendiap na kata ke eike kama kebebeng kale Kakum kebau Jisu kuat, kakum bau belayu pau kuat, berkuno mensi mengkoi pat, upen orlong yang kami jingmaya kaba belayu pau kuat berperim ya kini pertai. Hal gospel yang Yohanes kebau mengias kau menangasi kebau Jisu wang kuno, unono bagi jangan, unle ya kamon jangan. Berkunjung unsnap yang kaktin ke jonga, kaktin ke baim. Padai kemarin testin komen ke para wajah. Kemarin testin dan ke bastang jong dengan pertai. Kemau beri bau kuah eka. Hadin bau aram bakim kelelebot. Bau beri bau kumno bagawai ke pastry. Kan sayurat yang sulit. Ni wang ruang kitab Genesis bau bagawai ketisti kan sayurat yang kekli jengme. Bakumdu sisu kumno uprawat Isa ukran wang bang bagawai ketisti kan sepun kun bahkan sakhayo kun bawakan kertang yudau kun Immanuel. Padai yang bikin gospel jeng Lukas kain Hakasi kepada kuno Abraham, Angel Gabriel, Wan Haka buang, Kuplay, Kapadap tak kejingayai, Utrai udang ringkat babi, Hangda kemadesti, Kasnap, Biar kesur jong play, Bawan lingbau Angel Gabriel, Badal kejingi kejongga, Klak Kensyat apa kedono kejongka kersoi kita kejing kau hus aka kersoi na kedono kejongka padai hangta kain gong kuno kana bandong ku Angel Gabriel wong ko mari atesi watien ita ibama bi pinpon ni yang ta bama bi pinsapon Dai kebor jauh bensi berkoi. Kegentin kebekemarasi kesngap, kepenolong kejingim kejengka, badai hantakan hawa kaya snow, balimbau bensi berkoi, ba ya itai bersapun hampo kepa dai lemba jauh bensi berkoi, kemarasi sisin dan higang, hakmi
nang kasakriu trai togan orlang hanga kakum kaktin kejome pada hak kekelemai kaktin baim pada trai Jesus Christ wan hapo kakpo jong kaparadesti berkebun ia kata kaktin kebaim bublei lakran nadu kitab Genesis nadu porbo thau ya kepertai baka kata kaktin kawan porlong ha kekemebreng kamariatisti ha tu kekelikmat kebakaong ha kemi ngalong kesakri utrai tu kan porlong hanga kakum kaktin jumi kamat ba kamariatisti ka iye ya ublei pa halu kata ka immi la jingim ka ba ublei ukwa eka bakan long baka snap berbor kaktin kejau pada nak tak kedawin komen komparage ublei la jin kampang eka na prengki kentai baro hagni ka perthai na prengki jai penri baro hagni ka perthai la jin kampang eka bakan pun yau khul jaka ublei kaktin ka ba im kai komen kompara ka kemi breng kasngap ikaktin jengu bat kairap berbor ka penlong do penlong senam hakacim kejongka naru bakadang rit bola kha yaka lingba ka anna bo joakim naru tu bor keju perkhat pusan berbor yakaktin ka im kejong printai kan na tarang Jisu ono unoro ba I janga usap ya kaktin janga im kaktin janga pelong do pelong sam kaktin janga antang kata wong kumno pideru ban ailem sekiwei ban samlem sekiwei ya kata ke iki ke manga ngahikai yang ke iki ke manga ngahukum Jisu ong tu samlem sekiwei tarau ong yang apostle kekmebening kelayan lenti ringkat palau jong kun lai polai snem kerbangai lai po snem kahikai yu kapten lenti yu kap grup kapiam yu kato kadai yu kapsa kaptiap yu kala kaya yu lai po snem kamaratisti kadon ringkat baukun jumblai baharin kata hakarta ka balai pui ujisu ang kakamram jonga menda ban lek ban yalap ya ka kubo boba kakamram jonga kalai ban penpriang ya ka hima jumblai te ujisu uyai bomi o lek ken ban penpriang ya kubo boba jumblai boba kumbau beli pau la khat yu jangan pertai la welo ong yu ban wan chang ni pertai ban yala ya ke kubor jong ke ji ke juku tek kwe breng sisa berbor kladon berbor hasenda jong lau kun bat lau kun ke yai ringkat bat lau kun bat hadu menta mene hadu menta kasih kamaresti kadon ringkat komong lau mene te lamprang haba ki khatwe ngot ki khonjong Don Bosco ki lap yang kini statue hang tei hakaying mani kepada hayut senda untuk pamenta kumno hausam si jangan ispa lai pun riu ba kala ing no kala blue no deh tu ski kan hasin cejai kala ispa arwar kala itereng ukla lengkot bagi ti khonjong Don Bosco kawingot Luis Matias ki kumno happy ko may breng I IT ya kadong sedi lamingi bat sisa kampla baca hakandai gedong seni lamingi ringkat bak kebebeng kapten lenti lagi kai rap ki kai por ki ka seng krau ki bakerpangai ki jing ke maki isan ikram ting klamre maki tip bak kebebeng kador ringkat hakajing ke joki bakani ka stasiun benda kadon hadon Bosco sanisai antai ha apar selong bagi novice jungi man kaski kim juk back man kas sniman hakmat jong kamarsi kile ya kan novena ikot kan perpetual novena man kas kim juk plat ya ka kile berbuat saka pakanang ya sisa kanang ya sai nak menta jungi komen kumpara
Kata hari ke benda kemudian kong kebawa kendiat ringdur ya ke kebawa Jisu kerana gospel balik ke benda kemudian kong kebawa kumno kai hab bagi kemudian kebawa mangi kan mau hakini ke sispa senam ha ka arpu sau terik upnai jemang si haja kendai spa arpuar haba ki kunjung dong bosko ki pai jumlei ki ra ya kini ke juk stasiu keleng kali-kali kalayu kra baro kawai bagi harta wasi ki ai tiket tang susu ya kini ke dong setilam mengi hakiki jongka kabar mangangan mai pangkit dia kini ke bor jong mensi bukoi ujisu kra gospel kuno haba mensi bukoi on sawang on sa penting yapi on sa pensya yapi on sa pentilenti yapi on sa ai poi yapi mensim jong play udan ringkat bagi katangin kawal kakitin jong play ko kisuang mensim ko on sa pensyayi mensim ko sa ay pila jisu kumau jisu hal gospel jong yonesi kalnong kama katkandai hak bobo pau hak apostle hadi bolomi parwong kumno ka jisu happy bakala jisu kamu mau Jisu wai hanya pasal ada pun orang orang mesti mengkoi on zaman penskem cucu yang tak Jisu on zaman penskem cucu yang tak Jisu on ai cucu yang pergi tak Jisu hanya jikim kejongi kebaman langsing lalu ni bayi long keme ini long keme ilai ban shandur hak studio akan memang apa ke image hari aja adalah halat nongpreng play gitu hari ini ban sundur hawe ke studio nama bayi don kam nam tak akan kedur banyo cingrap na itu ibu beri baduk na kesorgar tidak lain ila shock tiu nong sundur ulah pai kau posan kisi ti uli nong su lai rap ya ka ban ini kong ba in pusam ki hakadur no ban sundur memintu penat pe ti to nong sundur dai uang i thong mulia ni kong hadu mentai im pergi uang men pergi yang im pergi ti ha kon ini kong yong ba piong yang ban pusam ki mar nam ju yor ki hakajikim kejonga kadonut jaga kamju pos samki haki kisnyam balalai ngadap tang na kijing uslai ngadap dang kijing sanur bangam ju pun samki benu menuru piong ingam pu samki menta tang hai ni dur em ngan numpu samki Learn so we ukna sama uya bakla ikrengkai bala ka samla te ka samla kala dom ha ka ji dom kalong yu wajukran shuya ilai khla te hakikam takamit la umbam jaju dia keren yang kami kepa yang mendru di kemeladap kami bijian mit kami laku selai kalau sekam raju bakal sekam raju ada kesyam bakal kamera omdan menu omdan hajin dia hang takau kepa wadwad mi kakot kita kikun berlayu sangun ya lah saya tu baca melai pecai baro lagi wat ya bu pada kue bakwa pada men baro lagi wat ya tahu men kita ulal belajar kat bagi dah wat ke ke nama kadi keber ke bahe jaga ke bahe ilalah highway jaga pung idai jaga pung idai bagi ju Yesus sajai ye bu tai pan sajai di siam kami ke siam ibu bau syong ha po ko Ari, mana ayu ni? Hembai ngawan hang ni di ban no yap, nakwa ban yap.
te la isu pa ko me mendo ayam nama ko ong la poi rendang ko ong la poi rendang te pa ong premiumnya te ong ko ngalangam sipor tamang nama perihal nasim na permi biak sekhmat Hemen paragalang hemen kecingim jungi ki kon penriu hang le opjuk ke babenta kama mangi pek panyo ai ke jingsuk jong ring perthai kama perthai ka kwa banai ka ta jingsuk deki lat pathai kubur deki lat balai ponjai baka perthai ka pentami ya ki kon jungi hang le ke juk ke babenta bakin ai la ke jingsuk inyo kani inyo katai kani ngin ke baskosi Kebateng-teng hang jingim jungi wa yang kata jingsuk jong ngeri pertai hendak jingsuk hang ngeri pertai ngindum yo lalu larang mai la ya ubreu kun ubreu mensi bukun ban syong ban sa ban ringkat bangi ban im kum mengi pemanyai ringkat hang jingim kejungi ka jingsuk kawan berbor nau brei ka jingsuk kam juan lagi breu ubreu lalu ono ma ban jingsuk yang iki kol penriu onnom ai no jingsuk pindom yok no ka jingsuk kawan berbor tang no brei kata lagi ke bol jisu no ha bang bensin ko wan jangan pertai on sai kai bi pan yok yang ka jingsuk wan no syo bawa wan bensin ko on ai bi jangan jing tingen jangan bensin jopi jangan jimat ke perkara ke jopi jangan long rian ke jopi on bensin ko on sependap penbiang yepi komen kepala dia kaya mengingi dia bertang hari kapor habung jisu uwan halo kini keduan kedepan hari kapor jisu on sepanjang ber IT yang kejong kejingim on ai yang kejong kemet berkesnam ba menginya bangnya sip yang kemet berkesnam kejengu dengan kapor jisu ang tu ship batu bang kini kemet jengah Tusim batu di kani kesam kejenga. Dei hawa pi bamya yang kemet jenga. Pi di yang kesam jenga. Penyo ke jiksu penyo ke jingim ke bam cikut. Ketangin ke ba ujisu ukulari pada yang tak siru kular bu mensi mukul on soal jisu panhikai yang ke jingim ke jengi kumul ngale im kumbau jisu lai kaingi pan iwei yaiwei pan kami bering kedalangan akan jingim kejungi tu ngendai berbor syaka makanya sahaja syana kemta jungi yang tak hing kesel kejungi yang tak keding yang thai kejungi kena mesti dalam mingi yang kerindia yang kepertai yang setelah in kerpa yang bahkan dalam kalbi kena yang le nang yasa kemta jungi bagi kamplasya kena ja hak jingim kejungi ai bu jisu bacawan Allah ke depan kerpangai asbit habang iyo ban pediang yu ko jisu ikwa sya ban im ban kongu ya ko kum ke jemi ya ke ji kai jemi ban i yau breupa ban i yau breukun ban brei yau bensi makui ban i ya ke me brei ka ban kongu ya ko kum jo brei ban i ru ya ki men ki para aniro yo Jesus Tôi yang mentah baro ban plai kejingit yang kaposong habarikat berkakuah. Sim ka number jingwai lai spa riupo
play pa badap da kecini ingi kikun benriu upsa tiap ula wiai ukit upa uthe sei halo jingi ki baro ke ba mangi don kam tede klip mat katu kani kijing tu jingi ki ba mangi kwan pensngap pensgo ba ursyau the kerhai haka jingim jingi jen kam jong kepalangi baro kawi kajubab jong phi ngi kirpat yami kutrai na kabenta pa bakoi Pope Francis ki cardinal ki bishop khamtam bishop Victor Lingdo ki father ki sister ki nong tre balang baro ba ublei trai kanrat undan ringkat bat pinya je kecing temu baba jongki ngi kirpat yami kutrai na kabenta ki pat kristan jong ka paris molai Borok kowe, bo ublei un ayaki kejingkot kejingkia, hakamet bekinla menang jan showblei hakaliang kamensim, ngi kerpat yami kutrai, na kebenta jungi iwe paiwe kibawan sakani kejinglianyam, bahaba angin mi no nang ni, ay bangin long kijing syai yaki we pat kipar bangai, dakiktin jing snoret bat kikam babha bangin le. Ngi kerpat yami kutrai na kebenta kinong sensa jong kepertai baro kinong sensa jong kari India bat khamtam na kebenta kinong sensa jong kejelia Meghalaya jongi ba ublei un ai bori ki bekinla ban sensa roh yala kajat benriu dak betieng buram yo ublei ngi kerpat yami kutrai na kebenta kajing dap sis pa snam kajing wan jong ki pada selection syakani kathan chatai lamingi ba ublei unang penmi shu kinong tre hakabri so awan jong utrai jongi ngi kerpat yami kutrai Idwai dalam tagi jing temu ber bagaimana ki para jongi dapo halor kini keduan kerupat Berdra no kerku kedoi ki jing temu bahagi jongi Bakum jorun ai do kecing detai pam cukup dia tu kemen ki para jongi ki balai aswa jongi Ipari kini baro ribau kris utrai jongi kecing terua Shim ka number jangwai, Lai spa Riu Pusan, Lai Riu San. Hallelujah.
ko men ko parang bagay jingnya janga bajampi kan lang papriang on kemanu blay paran bo baro ai ba ki jing duai jungi kin ki shame ko trai rain god ba kini ki jin terwa knya ba kom ta anda lapan ko da ki jing isnai jumi an pelangi ba bedo na gabanta ki sagmen jang ki jingi ba krabo jang mi dau kresu trai jangi who try and don't break God but be. Do can take a lucky dono. Dong in yang you young try who play changi. Shisha kalang basanga kapadai kadai ti jangi baga jing panem ya hangi agi poboro banyuro ymi kokunran and break am tam hagani kapor banyuro shushu ymi abayo kresu kulang brat paska jangi laknya da kaba kunya ya ga jong kamen ulapen purai ke jing knya barim aga jing shisha jang ka ding pna badang baterwai di hami nang benda ke jing penem yangi ulapni baulong uling do kaduan baru kulang brat jang ka jing knya namar kata abala damya dang jing men paska mana kari mana kacai ben real kari sarang jing men berwat keyboard neng ringga bikin ho nangil kirwai lang jing wai baklem ko jang puram jami kat baki ya pen benar Bangun
Da shisha melong baku go try. Bakanay hapbo boro ibam la tam kin yero yemi. Nama paling bau kun jeme try jengi Jesus Christ. Daga bor bagajing tray jong men sim bakuy. Me a jingim me pen kuy pen kentang ye ke baro. Ba mem ju sange bandum haladi yalau pai. Knang ba nadu bamui hadu basap kesngi and Dr. Wa katnya ka krem bakuy shaka kateng jongmi. Nama kata kutra ngi kerpat retme barau ju men si men ngo bha ban penku yekini kitchen ai ki banglawan ra ban duk pen kentang yeki bakin klalong kamet bagasnam jong khon jame try kan ra jung Jesus Christ ula komingi ban permenta ya kini bajamia soba khaliap isi 3 jong pi sipor Namar mabuhi hakami akabalai ti no yu Lashim yukhu wadawa aingu yami Ladwai karku lakya bola ai halagisenran buang To shim matubam nakani pi baro Nama kani kalong kamet janga Ya kaba NIT na kabenta jangpi Ha kaju kam andala lai bam Lashim ka kuri garvaingu Ladwai karku la ayaka la kisenran buang To shim bajudi na kani pi baro Nama kani kalong ka kuri jong kasnam janga Jong ka jutang batamai bat bam jikut Yakaba en penmi na kabenta jong pi Bana kabenta ki babun Yakaban maaf yakipop Tole yakni ban ken mau yanga Ka jing maya jang ka jing Nama kata kutra ikan bagi penmenta kecing syastam mempelai im jong kun jumi ya kecing mipat badan buram jengu pada kecing kiu jengu syopneng baru kerbang akme lanci ya kecing wan piang jengu ni terwas ngongu hami ya kini kecing kenya kebakui pat kebaim ni kerpat ya me cobai ya kecing terwaknya jong kepalang jumi bentuk kubur ya kecing kenya pada kecing ya jengu melakmon mat penyesup yang ibat mehi Tuhan memangi kibaan besar kemat bagasnam jong kun jumi kibaan pendap dong mensim baku jengu ngin kelalong kawai kemen sim hau Chris Dun penjana yang ibalong kajung terwa bemjukut heme kenang wendu yo ya kanong patang lambat kebelajar jombe gerbang yang kabel kamaria tusti buku dakmi jong play ujasa buku kuram jongka Lambat ka apostol bukhud, bagi martir bukhraw burang. Rangkai bakri bukhud baro haki bangisan niya banyo jingarap. Naga jingasay lambak lamkut jongki hakmat jongni. Ngi kerpat latlai, tuai bau ni ujing kenia jingip niya sub jongi. Wid pinroy yaka sukat sain, bal kajim penim yaka putih baro kawi. Tos ngova ban pin scam, aga jingi, bal kajingi. Ya kebalang pilgrim hangane yang selaperte renggal watu syakri jome Francis Supawaku jongi Victor Lindo Bishop jongi kakin hon ki Bishop Kilindo baro baru pai baro yau ba melapin long u jome tosna dia kajin tuai jong kane kaying gasem
kabamelakot ban yelum lang hakmat jome koppa bayen spoon aga jingi snen jome tolum lang halade yakikun jome baro kibala sapriang asatla kaperti ya kin men ki para jungi baro sanrang bat kan the kibala klat no kerpang ya missionary kimba wan machra pan bet yo sembai chonga jinget kristan akan digadong sate lamingi jongari jongi padi kito baro kibala pen sneu bahaya me shwa bakin klat na kan ne jing em to padiang yaki da ka jing ie sha ka hima jong me hang tang i kermen bandon man ya hun lang bat me hagaburom jong me daw trai jungi Jesus Christ daw ba mala the sei hak parthei ya baro ki jing pha Dau lambadu barau kalong mi black pardon bor akachilong kawai jong man sim bakuy baro kampuram bakatiro junom la junom Kommalau komi daw nang penem, pagkommalay kay ngida kaktin blay, nginut ban ruay. Sni jungi kenang bara kecing rap kecing snai jumi ngin lai berbona ke poping nyo jing dana jiden jabaro kan bang nak mi menti kecing kermen bekuy bang jiwan pacong nong penem jungi oh Jesus Christ Minang kaposol jumi kajing sungai no berpi kajing sujangan ai pi wan pe ki pop kisan jungi han rating e jang kabalang jumi bara kajing spon jumi jo ai kajing sug bajing tli kawai katkum kaman jumi mami wai marwasan sia jonam la jonam kajing sugo try kandan berbor rengkat bapi tungin terwai kena kejing sub iwei highway pat Ibagi
mai Jesus Christ. Uku lang bro jong play bakindo ki pop jong ka protai. Sapmi bakot sa kajing kawai jong ku lang bro. Request all the brothers to come to help for the distribution of the Holy Communion. Brothers. Shemka number 1. Sispa Prapo Pra. Sispa Prapo Pra. Shemka number 1. Arspa Khatsao. Ar Iway Sao.
Halo. Tani kang ni sabe ak ni kapor ngidap ak ji songo ya boleh tarikan rat. Bagi ni kisngi kibladap ngiladu jingkerman. Raya kani kisngi boleh ulale kam pla lingba kejinya sailem jong kamaria testi bangilayo ya kisngi kabarang bat kebatengan. De ngi songo ya boleh hadu kata-kata nak benta kani kejingle sebon kejongu. Nyai kublai ya ki fara ki sister ki secretary jong ki parish pastoral council jong ki parish pamarjan jongi bat kumjuru ki bana jengai ki bela pentep bat bela yawer ki prabangai penyawan sakane ke program ki jongi tingai kublai kerpang ru ya ki fara ki sister bat barok ki reuniam na barok ki ying reuniam bat kumjuru na ke parish ki jongi Tinggal kublai ru pada polling kon habai lapan mentah ya kini kakinya kakriam bakut ha kini custom mat kumjuru ya di fadar baro be senran hang ne duan tinggal kublai ya kakwaya mat kumjuru ya ka pi sistem ba tasis molon benadu mairang ilawan benirap ini nak benta kini setiap pi sistem de nyai kublai ru terpang ya ki MLA ki MDC bat ki hek yang sorka ki balai don ringkat hakani kesngi bat kumjuru ki balai rap yangi ban penyai baik penyai renti ya kani ke program kujongi kejingat baik kejingat jain ya renti
jong ni program magni kasngi deling ba bun kinong yarap kilo yarap bun mensim nak benta ka Paris ku jongi tang sutep pagadon kini program kilayawan sa Paris nak benta benterwai jing asmu ba jing ajirap ku jongi ding ai kulai kerpang yai ba Vincent H Palai belong MP jongi ibala jarak borba nak benta ki jinglet ki jing sep akani kasni lingba ki jing akran jong iba marbut khar jing ai kulai ya iba adalbat nongrum ya iba tibor nang patau ibelong MDC jong kamolai ki jongi mahiru prabor badan program dik simsi ilong ibu jarak sun mensim jing ai kulai ru kerpang ya iba piji sapmi belong MLA jongi belerang penbiang penbet ya kijingdan kam nak kita jangan dikasih baro bat kam tame akba layarak ini ban le yakni bandring yakni ka live telecast nak kita baki teman kikro bapang kibastam kila bansim benta ya kini kijinglan yang lingba ki yang kisan kijongki tingai kublai kerpang ya ka saskom bat di 7 bagiledon hakni kasni tingai kublai kulum ya baro belerang nak kebenta ban penbiang penbet ya kijing dan kam jongi hakane kasngi kijing penbenam ta kasngi sibet akapor si beje steng teng kan sasdang ka procession sibet akapor si beje steng teng ngin sasdang ya ka procession dukum tala ka pat ki baro insungba banya poy akapor babiang ban nadu kapor si beje ngin sasdang ban yang nangdo nang thena po nalat yang mani presbyterian barim nang thinalat jayur te ki kena duan nadu ko sebeje kin sasdang ban yang ang the telakar pa je pra bengai nakanong stone diocese ngilabo plakat nang thiarum sumbah nya yang pahang thia surong nang takin bu sepai dengai naka joa diocese adi nang tokin bu sepai dengai naka zone 7 zone 6 zone 5 zone 4 zone 3 zone 2 bat son 1 ini daftar ilabu belaka dunia surok subha penyayang halai ijong ibenta haka apply terik kemun lasai kesni kan sedang kemas aingo na kebenta kani ka jingat bet jingat rinti jong kani ka procession jongi hak por news jeng mensdap bat nriu beje janme telafat subha perangai mulai jongi banyawan kini kemas aingo arpu saw terik kani kesni kurang jong kemaria pengirat Kristan kinan artli ki mas bakoi hangni po Paris hak por nrius jeng masdar pa nriu beje janme haka arpu khandai tereng kadai kapali jong kini kisimsi penyalam jingruai jingduai ban puli ka kecien ublai bat jing penbena hak por nrius jeng masdar daga simsi jajau pras jeng masdar daga sengki kena duan sfau beje masdar daga simsi modat baki lai beje daga simsi jayur bat san beje janme daga simsi moro dengan kuah ban penken mau pi ba sibet janme kamas balai beje ba san beje kan omdan hakar pratering mentau benai kene kepali jeung sim thlong banwan penko ing mene kinong penya hak jing doi rusari ka pratering kesing sajan nang yalam jing doi rusari de ka Paris Pastoral Committee kinong puli ka tien ublai de sim wa amkra nang yalam jing roi de sim nonglum bat la syam tayo at pendai trek keseng samna Katolik mulai Paris kan penlong ya keri-keri ke besisni na kebentuk ki samna na simsi masyar simsi nonglum bat simsi selai karya kani kan salam po suni site par shilong ka bos kan sami na Paris ka por pra beje masjid untala karpa ik samna ni simsi benyasim bentalang angka santarek jong brai banwan benai jun por si beje steng no paisni an saai baptisma Tukuntal karpa jadi kimi kipa kisubha belikpan yang hukum nak kirang bak balang jong gisi msi jongki kakot jing isnai jing blai kalau poi biang hampok Paris kila penyok na dukan Paris hakador aspa tingkah kawai ondalawai kini jinglek niam lafat subha ya kepada kisista nang tai sekretari jongki Paris Pastoral Council barok jong Paris Kifada Kristan ki yang reuniam barok jong maulai punjuk penabar mulai ya Pak Vincent pala ya ki MLA ki MDC ki officer ki department bafer ki invitees ki nang yalam ki darbar sinang bafer ki dekat jong ke Paris Pastoral Council maulai ki volunteer ki traffic police
Patin Sungha Penyarum Sparis Hall nak mentah kiwai pat program. Kau beriman bobo bayam junam, me wapan pai piang yang isha kecingim pam jenggot, harga jemi pacang upres. To penro yang iyo so jang kesakmen pasca, batu te akidono jengi kebo jang kering kecin pam berpelayim, dau preso try jangi. Mentang IP kecing gerku ke kerpang, jang kecingnya saja kepada kenal Kristen, kebau Don Bosco lah ai nadu kebasdang, bahadu mentang meneh. Tengaru nak kebor, kebau rektor meja, ulah berkebor ingat, ngai kini kecing gerku, kebawan ni nak ketijung Don Bosco, yepi liba kecing saja jang kepada testi, insim keslah kendai puar, kami bering kedaran kalban ni, hang ni kebori, penyo kini kecing gerku, kebau maka kan saya saja nak kemudah, jongi simet, macam yang kisah kejongi. Kecing Arab jongi kalau kerteng utrai. Kublai Kumaria. Nia Petri. Ko Maria Gunangraf Kikistan. Ko Troy to Scabis Nang Kijing Tuai Jonga. Utrai undan ringkat batpi. Ko Blay Badan Bo Baro Badbam Jikut. Dauman sim bukui melapan kreye kamet bakaman sim jong kamaria. Kakme basorti bat badan buram. Banlang kajaka syang babit ukun jemi. Tu ayangi kebailom krui hang ni kiwakan mau buramnya ka dah kecing kemen bana kecing sait me jongka ngin light na kabas ni hakane ka protai bana kecing ya bem jukut dau praise utrai jongi ublei kecing ku jong blei badan bo baro upa baru kun baru mensim baku ikan hiar halo jumbi bat kanya sa barbor to yalai su eat but shakri yau try Kebah kuat nak ruai, pada kiling do baru, hanya sendur lah kena teman. Shim ka number jengwai, Arspa Sao Huwei, Sao Huwei.
Kau beram hau pa hau tuan beram sim bakun. Kau beram hau pa hau tuan beram sim bakun. Kodon nur bakut tamu Jesu. Maria kunai arap Kristen. Dominic Savio bakun. Don Bosco bakun. On your road, Yahweh Jesus Christ. Hello.